National Basketball Association Golden State Warriors tana Kelmek American professional player Stephen Curry hi aming takchu Wardell Stephen Curry second ania a nickname Steph di in an ko mai chin kovel puma basketball fans ten theming hi an chiatin an thinlung atuiral china ni NBA player zinga shooter ro puiber di in an sohyal china la takachanga bolvom lu ane so ema alar pui lebok a team te 3-point shot mangchangkai turin afui phor china heiwang hian basketball game a soidang lam na sahle ani Steph hi voiruk NBA All-Star lo ni to in NBA Most Valuable Player MVP ni na tum ni alo chel to baka a team Golden State Warriors te hi NBA Championship a voi thum ne na alo chanpui to ani NBA player Louis Del Fapale NBA player Zeta unaw pa ni Bok Curry hi college basketball a Davidson Wildcats tan alo khel to china Davidson may baka Southern Conference lama nen all-time scoring record te po alo siam zak to ani sangni sompali atanga sompanga khan MVP award dongin hemi kumvek hian Warriors tu kumsang ka zakwa somsari pangatnuwa avoi khatna atan a champion pui bokani Stephen Curry hi Del Curry le Sonia te inkara March ni sompali sangka zakwa somriat pariat khan Akron Ohio a alo pianga chen khat chuan in lo shemai the hemun hi LeBron James pian le murna thau kha ani baka an piana hospital khengin ain anga basketball fans te tan chuan achin chha tak le ani mase an pian kumero adang lam thung apian level hian apa Del hi Cleveland Cavaliers tana akhet lai ani nge ani Del hian afapa te pati Curry le set te hi ingkhel na muna ashwai ve china apa wanga basketball tuichil ani bok Steph hian apa ne na chang hian bolvom lu thiam na chau achom lawa kumsom thuma pel to chung hian apa angma hin popcorn adu lebok ahun ola ve thung chuan garage stage hat ape thunga anuam ti berani thu GQ interview a asoyani Stephen Curry unaw nu Sindel Curry po hi infami thawni in Ilon University ya volleyball player ania ansung kwa hian infiam na anti theveka anu Sonia po hi college ka lai chuan volleyball thiam chung chuang tak ani china ni Curry hian tun nai dewa point guard emo shooting guard position a khela free throw shooter bon tak ni in a career chunga a free throw percentage to sangni som pakwa achanga sangni som ni season khan za asom kwa point paruk lai ania NBA history a chuan ala sang berani Stephen Curry hi school ka la hin Davidson a teammate Brian Barr chuan malaria availok maya hei hi malaria natna le engthil nge henat na hian athen ti zong asiat na masaberani a hemi atang hian malaria do konga nasatakin athok ngala Tanzania a refugee kema cheng tetan thosilen singtum sangrian lai asema sangni som pani atang khan 3-pointer asiama piangin thosilen thachi pathum chu malaria dona ni pa formin United Nations Foundations Nothing But Nets a asem chuak zia bok sangni som panga khan White House a Obama din President Malaria Initiative Strategy for 2015 to 2020 atan minute nga chung thu asoi ve nge ani sangni som panga a Chapel Hill in ka na anun chanta Dia Shadi Barakat ming chuana sneaker chu Curry hian sangni som panga ve khan abun chuak china Dia unaw nu Susan Soidan chuan Dia kha basketball le Stephen Curry nen in ka itnoya piang ngai sang vek tu ania Curry chuan Dia chung ten ama anbiak po wang le achanchin engkim an shatir wangin lom thu asoya a phekok bun chu Dia chung te athon tur thu le angai ven ve ani ti an shata du thu asoibok sangni som panga a MVP award don khan lomana ta na alir theidon 2016 Kia Sorrento chu East Auckland Development Center lo donate to bokani Curry hi Christian ani angin arin na chungchang asoi chuak pau china MVP adon choma athu soina a mi te hian tu ta na ding nge kani a engwange ti le tunge kani ti te hi an she turani chu kalal le chandam tu wang chau ani bok ti in asoya a om ti po chunga chunglam a ko chen chan soyin heart of God kana iwangani ati pathian ta na ing khel ani thu asoi bok Curry basketball phekphok Curry wana ashuya chuan 413 ti ziak mu tur a oma hei hi Bible Philippi bungli chang som pathum soina ni in minti chaktua chuan engkim ka ti thayani ti ziak kha ani July ni som thum sangni som pakhat khan Toronto ka chuak le kunrai taka changa angai zong ni bok Ayesha Alexander nen Charlotte anin neya tuna hian fa pathum an nei dun to ani Ayesha nen hian sangni pahni khan Central Church of God biak ina anin tonga
Aisha chu khati lai khan bialpa nei an phal sak lawa Cindelin Mercury News te ashil danin Aisha chuan in khombana Steph chu zongin Candy apechina ama ka ena ka ngai to chin chu at thak ti hi ani mase ka una pa chuan tha lo ti phiana Candy chuan ta athok chiang ani ti ena soi nge kumsom pasari atinin Aisha chuan high school zavin Los Angeles lama lemchan lamlu chil turin akal sana chuti lai chuan Steph po in basketball khovela ming alo cherve mek bok ele basketball kema omna chance ana ivele Steph chuan Facebook lama Aisha zon chwa chu atumta a anu loka chuan anin date zuita ani anchung ko chian Chris Stretchen soidan chuan khati live khan Steph chu Aisha nen FaceTime ani lole computer anin biak reng tu asoya ain khelemo practice lo lai ani chuan ama abia ani mai atibok kumni liam nuwa Steph chuan anin lai chin na chu so nge atumta a motor chunga ra sur lai in nei puya asoma Aisha chuan chuti lai boruak vel chu the notebooka sin pakhat nen ate kinbert ko asoi nge ani nei na mun hi kumko malama anin tonna biak in nge mai khani in an patni chuan an la ur sundun le a Aisha phe chu lomwanga tu chepin aparin chanin ading hialani Carolina Bright te ashil dani rehearsal chung zongin ka kuthi iwan durani lau ti in ka shil chara ma se Stephen kamu vele khan akut von chu ka chak jok le ani atia nupa in kobrem takni in adin ngai poimo ton lebok ESPN chuan kari hi infiammi khovel hwa pala perte jinga atela Forbes chuan Miller lo number te jinga atar lang bok hei hi kot pon lama ain nam noi na sang wang ani a Under Armour ne na an partnership wangin kari hian hiat lo zwal le a an footwear line na an mangbok an brand jinga kari shoe line chu ral chat berani a che that le che that bak lo da na zirin heng phei khok man te hi atniamin asang chin ani September sang ni som pasari khan Strainer Sports nen injamna an sign tu an puanga he product line na hian basketball le jersey Stephen akut nge ya assign te baka a signature chuana items rang tel ania hengbaka hian sungdona sang nen in kung kai na dang tak ala nei chewbok kumina head up superstar hausak na hi dollar makta duai za som thum ania Forbes sang ni som pakwa a antar lana Stephen Curry chu hovela in fiami lo number te zinga pakwa na ani basketball a chang hian dollar makta duai somsari pakwa point pariat a hailu tani Curry hian preseason masabera Nuggets laka minute som ni pakhat chungin point som chau score ma se ger chuan season datle atan rabi poimo takani thu asoya he match hi Stephen Curry fapa kenon po in amuna alo thir ve nge ani sani som pakwa atanga somni season chungin Curry hi game nga chawa ainlana ma se Golden State Warrior head coach Steve Kerr chu an point guard lokile na chuan atilom le a Curry hian aban ati ti awangin season liam ta a khan ain lan tam lo hle a ma se Sunday December ni som pathuma Denver Nuggets nen preseason an khel chuma alo let le na chuan mi te ati hlima ger chuan an el puite mitik hamtu ani le ngei don tu asoyani July sang ni som pasari khan Golden State Warriors nena an contract hi humnga chunga tan po sei alo ni to a voi ni NBA MVP lo ni to hian dollar makta dua izan ni le pakhatin contract assign ani engpo chuni se Stephen Curry hian kumsomli atin thenga basketball khel atuma chupo chu Golden State Warriors player ange yin ni se adu ani atop thengin Warriors tan ti in abezel don a angkhop mai ole khati zong khatun chumatan chuan ni le potsela karle ole ni za tar saria in fiamna ina kanin mule effect don nia